HOBE. Amerika ngo yohereje ingabo ibihumbi n'ibihumbi hafi ya Iran ngo ziteguye kwinjira ku rugamba rwo ku butaka igihe byaba ngombwa. Iran nayo iriteguye ndetse yabitangaje ivuga ko yiteguye kwakiriza umuriro w'amazuku izi ngabo zose kandi ngo bazabyicuza ku rwego rwo hejuru. Umva uko bimeze sasa. Mu kigo cya Fort Liberty iki cyahoze cyitwa Fort Bragg ni muri California y'amajyaruguru hari umutwe w'ingabo utandukanye n'indi yose wigeze wumva 82nd Airborne Division yizwi ku kabyiniro ka All American. Niyo nkingi ya mwamba y'ingabo za Amerika zishobora gutabara aho rukomeye vuba na bwangu ibyitwa Immediate Response Force. Ubuhangaji bwabo rero nabwo bushingiye ku bushobozi bwabo bwo kuba mu masaha 18 gusa kuva bahawe itegeko bashobora kuba bamanutse mu mitaka ahariho hose ku isi. Izi singabo zisanzwe nk'uko tubyumva ahubwo n'abasirikare batojwe mu mutwe no mu mubiri batozwa gukora ibyo abandi batinya bakagaba ibitero mu gace k'umwanzi hagati imbere bagategura amayira yose mbere yuko ingabo nyinshi zinjira ku rugamba ziza zibakurikiye. Amateka yabo nayo yanditse mu maraso n'insinzi guhera mu ntambara ya kabiri y'isi yose aho bamanutse muri Normandy mu gicuku cy'umunsi wa D-Day. Ubu amaso yose y'isi rero yerekeje mu burasirazuba bwo hagati aho uyu mutwe watangiye kohereza ibikoresho yewe n'abasirikare benshi mu birindiro bikomeye muri aka karere. Kohereza 82nd Airborne Division si ikimenyetso cy'amahoro wape rwose ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Amerika ubu yamaze kwitegura gukoresha ingufu zayo zikaze mu gihe politike yaba inaniranye bari kujya mu biganiro ariko kandi nabyo bigafata ubusa ibitero bigakomeza nkaho nta cyabaye. Mu gusobanura ubushobozi bw'izi ngabo zoherejwe yewe n'ubutasi bukomeye buhambaye zikoresha twavuga ku cyitwa vertical envelopment. Iyi niyo turufu ikomeye 82nd Airborne mu gihe intambara yabitangira rero aba basirikare bitekerezwa ko batagomba gutegereza ko amato yabageza ku nkombe cyo kimwe n'imodoka z'intambara. Indege nene za C-17 Global Master 3 ndetse we na C-130 Hercules izi rero nizo zibajugunya mu kirere bakamanukira rimwe ari ibihumbi n'ibihumbi. Aba bakora icyo bita mass drop. Ibi rero nibyo bituma umwanzi ahagarika umutima kuko abatazi neza aho igitero nyirizina kiri buze guturuka. Uretse rero imbunda zigezweho nka M4 ndetse n'intwaro zirwanya ibifaru cyangwa se Javelins, uyu mutwe ufite n'uburyo bw'itumanaho buhambaye cyane bwifashisha icyogajuru cyangwa se satellite butuma umusirikare umwe ku rugamba ashobora n'ubundi guhamagara indege z'intambara z'ibinyamaswa nka za F-35 cyangwa se B2 Sprite bomba kugira ngo n'ubundi zimufashe kurimbura ibirindiro by'umwanzi. Iyi rero ni imashini y'intambara ihorana n'ibihe kandi igererana nabyo ifite uburambe mu mirwano ikomeye cyane ko barwanye no muri Iraq na Afghanistan aho n'ubundi bamenyereye kurwana mu mijyi n'uturere tugoye. Ibi si byo bashakisha n'abasirikare bahambaye cyane. Irani rero nk'umwanzi nabo bariteguye cyane kandi bategereje uyu mwanzi nawe bahanganye ku rwego rwo hejuru. Mu gihe rero Amerika yerekana imitsindire yayo, Irani nayo ntabwo yicaye ubusa. Mu ijwi rikomeye cyane kandi mu burakari bwinshi cyane ubuyobozi bwa Irani binyuze muri Islamic Revolution Guard Corps cyangwa se IRGC bwatangaje ko butewe ishema no kuba Amerika yakohereza ingabo zo ku butaka kuri Irani. Rero kuri ubu ngo n'amahirwe yo kwereka isi yose ko Amerika ishobora gukomereka kandi igakozwa isoni n'igisirikare cya Irani. Tehran rero yamaze kubaka uruhererekane rw'ingabo zidasanzwe za misiri zigezweho zarateguye n'utudege tutagira abapilote natwo turi tayari. Utu dushobora kugaba ibitero by'agatsiko cyangwa se swarm attacks ku buryo abanyamerika bacanganyikirwa bakayoberwa ibibaye. Minisitiri w'ingabo wa Irani yaherutse kuvuga ko ibibuga by'indege n'ibirindiro Amerika iri gukoresha biri mu mboni zabo, bati biri mu mboni zacu. Irani yiteguye gukoresha imiterere y'ubutaka bwayo bw'imisozi miremire yewe n'umuhora wa Hormuz nk'umutego wo gufata iyi 82nd Airborne Division bakayita mu gico gikomeye cyane kandi bagakubitira mu cyico. Irani rero ifite uburambe buhambaye mu ntambara zidasanzwe cyangwa se izi twita asymmetric warfare aho n'ubundi yikoresha imitwe nka Hezbollah ndetse n'abahuti mu guca intege Amerika mbere yuko igera ku butaka bwayo nyirizina. Iyo dusesengwe rero uko ibitero bigomba kugenda, 82nd Airborne Division ntabwo yatera Tehran mu buryo bugaragara guhera ku munsi wa mbere, ahubwo intego ya mbere yaba ari Crag Island cyangwa se ikirwa gikomeye cyane. Iki nicyo cyakoreshwa ariko kandi hagakoreshwa n'ibindi ibigo bya petroli kugira ngo n'ubundi bace intege ubukungu bwa Iran. Ibitero bya mbere bishobora kugabwa kuri iki kirwa, ibindi bikerekezwa ku bigo bikomeye bya petroli by'iki gihugu cya Iran bakaba babisenya.
igitero rero cyaba ari icya nijoro kuko biragoye ko bagitegura ku manywa. Bagomba kwifashisha ibikoresho bibona mu mwijima cyangwa se night vision, bakamanuka mu gicuku bakurikiye ibitero by'indege byabanje gusenya radari za Irani. Nibwo abasirikare bashobora gukora akazi kabo neza batabangamiwe na Irani. Ariko se byabagendekera bite mu by'ukuri? Niki bahurira nacyo ku rugamba imbere? Irani nakubwira ko ifite systeme zo kurinda ikirere nka S-300 yewe na Cordad 15, kongeraho n'izi S-400 Uburusiya buherutse kubaha. Izi rero nizo zishobora guhanura izi ndege z'Abanyamerika bataranahinguka mu kirere. Intambara ya 82nd Airborne Division na Irani yaba ari y'ubuhanga bwo mu kirere yewe n'ubugome bwo ku butaka. Ingaruka zaba ari mbi cyane birumvikana, kuko ibi byazamura igiciro cya peteroli birumvikana, na cyane ko ibitero bikomeye byakibasira ibigo bya peteroli. Ibyo rero nibyo byatuma ibiciro bya peteroli bizamuka, kandi impande zombi zabura abasirikare benshi cyane. Ibyo birumvikana kuko yaba ari intambara y'urupfu. Niba 82nd Airborne Division n'aba basirikare bamaze koherezwa hafi mu burasirazuba bwo hagati, aba bashobora guhura n'ibitero bikomeye cyane by'Abanya-Irani bamaze kwitegura hakiri kare. Mu magambo make rero koherezwa kwa 82nd Airborne Division mu burasirazuba bwo hagati ni umukino wa gicuti w'intambara ufite ingaruka zikomeye cyane. Amerika irashaka kwerekana ko ifite inkota ityaye, naho Irani ikerekana ko ifite ingabo idatoborwa. Igihe cyose rero izi ngabo zaba zitangiye kugenda no gutangiza ibitero ku butaka, isi yaba iri mu muryango w'intambara ishobora guhindura isura y'isi yose muri rusange. Amateka azatubwira niba ubu buhangaji bw'Abanyamerika buzatsinda kwihagarara kwa Irani, cyangwa se niba uyu muzingo w'amateka uzafungurwa n'amasezerano y'amahoro mu munota wa nyuma. Ariko kandi bigaragara ko impande zombi ziryamiye amajanja biteguye igitero gikomeye ku butaka. Reka twinjire mu moko y'intwaro yewe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se weapon systems bigiye kuba bihagaze ahangaha hafi, ndetse yewe byitwajwe n'iyi 82nd Airborne Division. Yewe nkubwire nuko ingabo za Iran ziteguye guhangana n'izi ntwaro zikomeye mu gihe haba habayeho imirwano imbere mu gihugu. Uraza kumva n'izindi ntwaro zikomeye cyane Iran ifite yamaze gushyira hafi. Uyu mutwe wa 82nd Airborne Division ntabwo witwaza intwaro ziremereye cyane nk'izi ngabo zirwanisha ibitwaro biremereye, kuko intego yabo aba ari umuvuduko yewe n'ubushobozi bwo kumanuka ahariho hose. Bo nicyo bazwiho, apana intwaro ziremereye cyane. Gusa kuri ubu bitwaje intwaro zikomeye zo mu kirere yewe n'ubundi buryo buhambaye bwo kubafasha kumanukira mu mitaka, cyangwa se n'ubundi buryo bushobora gutuma bagera ku butaka kandi mu buryo bworoshye. Mbere y'uko rero umusirikare agera ku butaka, intwaro ya mbere aba afite n'ikirere birumvikana. C-17 Global Master 3 ndetse na C-130J Super Hurricanes. Izi ni indege z'ingenzi cyane zigomba kwifashishwa muri uru rugamba rukomeye cyane mu gihe izi ngabo zaba zitangije ibitero. Izi rero si indege zisanzwe, ahubwo nizo mashini zigeza abasirikare n'ibikoresho byabo ku rugamba. C-17 yishobora gutwara imodoka z'intambara yewe n'abasirikare 102 bamanukira rimwe mu mitaka, bose bakagaba igitero. Hari kandi icyitwa T-11 Parachute System. Ubu nibwo buryo bugezweho cyane bwo kumanuka mu mitaka bukoreshwa n'iyi brigade ya 82nd Airborne Division. Ubu rero nibwo butuma umusirikare amanuka neza cyane afite ibikoresho biremereye cyane kugira ku biro 180 ku mugongo, kandi ntagwe nabi ngahananuke nk'ikibuye. Ibiro bituma bahita batangira kurasa bakigera ku butaka byako kanya, kuko baba bamanutse neza ku muvuduko upimye. Ikindi bafite intwaro ziremereye cyane zo ku butaka, za zindi zikarishe ibyitwa infantry weapons. Aba basirikare rero binjira mu gace k'umwanzi bafite intwaro zishobora kurimbura byibuze ibirindiro mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. M4A1 carbine. Iyi ni imbunda yibanze buri musirikare aba afite, ifite uburyo bwo kurebamo umwijima ibizwe nka laser optics ndetse na night visions. Ubu nibwo butuma barasa Irani batayibonye mu gihe intambara yabitangiye nyirizina. FGM 148 Javelin. Iyi ni indi ntwaro ikomeye cyane y'akataraboneka ikoreshwa mu kurwanya ibifaru cyangwa se ibizwi nka anti-tank, kubera ko Iran ifite ibifaru byinshi cyane nka Karari ndetse na T-72 Javelin. Rero niyo 82nd Airborne Division yishingikirizaho, kuko ishobora kurasa igifaru kiri mu ntera ya kilometero 2 n'igice kandi ikagihubura bitewe nuko ikubita hejuru, cyangwa se ni top attack itigishwanyaguza byako kanya. Hari kandi M3MAWS Carl Gustav.
iyi rero ni imbunda ituritsa igikuta yewe n'ibirindiro bikomeye cyane bunkers mu mijyi ya Iran rero cyangwa mu misozi. Iyi niyo bagomba gufungurisha inzira y'intwaro n'ingenzi cyane mu gushwanyaguza imitamenwa ndetse n'ibikuta byubazwe byo kurinda umwanzi. Ikindi bafite rero harimo imodoka yewe n'ibindi binyabiziga bishobora kumanurwa mu mitaka by'ako kanya bikabatabara ku butaka. Ikiro nicyo gituma 82nd Airborne Division iba ingabo zidasanzwe. Aba rero bashobora kumanura imodoka mu kirere kandi mu buryo bwihute cyane. ISV cyangwa se Infantry Squad Vehicles. Izi ni imodoka nshya bari kwifashisha kuri ubu ngubu bagomba kuzazana ku rugamba. Ni imodoka yihuta cyane ishobora gutwara abasirikare bagera ku 9 yimanurwa mu mitaka kugira ngo n'ubundi abasirikare bave aho bamanukiye vuba mbere yuko umwanzi ahagera. Mbere yuko Iran imenya ko banahageze baba bagomba kuba bahavuye kare cyane bakoresheje ibi byitwa Infantry Squad Vehicles itwara abasirikare bagera ku 9. M10 Buka Mobile Protected Firepower niko bakita iki gitwaro. Iki rero ni nk'igifaru cyoroheje ibyitwa Light Tank. Amerika rero iherutse gutangaza ko iki igomba kugikoresha byanze bikunze mu ntambara bagiye kurwana. Iki gifite imbunda za 105 mm kikaba gishobora n'ubundi gutwarwa n'indege za C-17 kigaha iyi division ya 82nd Airborne ubushobozi bwo kurasa ibintu bikomeye Irani yashize ku nkombe cyangwa se ku birindiro bya peteroli. Ikindi aba basirikare bibutse kwitwaza harimo ikoranabuhanga yewe n'ubutasi yewe ukongeraho na ryatumanaho rikomeye cyane rya C4ICR. Intwaro zikomeye cyane kurusha imbunda kuri ubu ngubu birumvikana n'amakuru. Ikintu cya mbere n'amakuru. Net Warrior. Iyi ni system buri muyobozi w'agatsiko cyangwa se buri muyobozi wa squad leader aba afite ku gatuza ke. Ni ikintu abagendana umunsi ku wundi. Ikiro nicyo kimwereka aho abasirikare be bari kuko kiba gifite GPS naho umwanzi ari bashobora kuhamenya bakoresheje iki cyitwa Net Warrior. Iki rero kiba gikorana bya hafi na za drone. Baba bafite kandi icyitwa RQ-20 Puma and RQ-11 Raven. Utuntu tudege duto cyangwa se drone abasirikare bajugunya mu kirere bakoresheje amaboko yabo tukabereka ibiri inyuma y'umusozi cyangwa se mu muhanda uri imbere kugira ngo n'ubundi bataza kugwa mu gico cy'umwanzi. Ikindi nakubwira rero ni ibitwaro bya Iran bihari byo guhangana ni 82nd Airborne Division kuko Iran nayo ifite intwaro yamaze gutegura ndetse we by'umwihariko yaziteguriye uyu mutwe bitegura guhangana vuba cyane ku butaka. Harimo Shahed 136 drones ni za drone nagiye nkubwira kenshi. Izi ni drone za kamikazi zishobora kugaba ibitero ku basirikare ba 82nd Airborne Division bakigira n'ubundi ku butaka bitabaye ngombwa ko Iran yohereza abasirikare bayo benshi. Hari kandi ibitwaro bikomeye cyane byo kurinda ikirere bizwi nka Bavare 373 ndetse we na S300. Izi ni systeme zo kurinda ikirere zishobora guhanura indege za C-17 ndetse we na C-130 Amerika itaragira aho imanura abasirikare bayo. Ubu rero nibwo buhirinzi bw'ikirere bukomeye cyane bushobora guca intege iyi division y'ingabo za Amerika zamaze kugera hangaha mu burasirazuba bwa hagati. Iran rero yamaze kwitegura cyane guhangana n'iyi division ikoresheje amayiri y'intambara adasanzwe cyangwa se asymmetric warfare. Ni amayiri byumvikane ko abagamije guca intege Amerika binyuze mu gukoresha intwaro zihendutse ariko kandi zifite ubukana bukomeye cyane. Inkingi ya mwamba y'ubu bwirinzi rero no gukoresha ibitero by'agatsiko k'utudege tutagira abapiloti cyangwa se izandege za Shahed 136 drone swarms bakaziyohereza zose ari nyinshi cyane ndetse bagashyiramo n'izindi ndege zirasa amato bagamije n'ubundi kwibasira abasirikare ba Amerika mu gihe baba bakigera ku butaka cyangwa se bakimanurwa mu mitaka kuko icyo gihe ari bwo baba bafite n'ubundi intege nke cyane mbere yo kwisuganya. Mu rwego rwo kurinda imipaka yayo rero by'umwihariko ibirwa by'ingenzi nka Krag Island, Iran yanashizeho uburyo bukomeye cyane bwo kurinda ikirere cyangwa se air defense bufite intego yo guhanura indege nini cyane za C-17 mbere yuko zimanura abasirikare. Usibye rero intwaro Iran inashingiye cyane cyane ku nyeshyamba n'imitwe ikorana nayo bya hafi mu karere mu cyitwa axis of resistance kugira ngo n'ubundi ifungure fields of battle cyangwa se battlefield nyinshi aho barwanira. Amerika rero igomba gutatanya imbaraga birumvikana hakiyongeraho uburyo bwo gukoresha mine yewe n'ibindi bisasu biterwa mu butaka mu misozi n'imijyi kugira ngo n'ubundi intambara ihinduke igihe kirekire kandi izahende Amerika
dore ko izatwara abasirikare benshi cyane bityo inatume bamanika amaboko bitewe n'igitutu cy'imbere mu gihugu cyabo. Umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran rero yitwa Muhammad Bagher Garibafu yavuze ko ingabo z'icyo gihugu zitegereje abasirikare ba Amerika ku butaka kugira ngo n'ubundi zibacaneho umuriro ukomeye cyane. Ibitangazamakuru byo muri Iran rero birimo n'ibiro ntaramakuru bya leta IRNA nibyo byatangaje ubutumwa bwe bujyanye n'iminsi 30 ishize y'intambara Amerika na Israel barimo barwana. Ni intambara ikomeye cyane. Muri ubwo ubutumwa rero uyu Garibafu avuga ko umwanzi mu ruhame ngo aca amarenga y'ibiganiro mu gihe mu ibanga rikomeye ng'abacura imigambi y'igitero cyo ku butaka. Yongeyeho ko rero Amerika hamwe n'urutonde rw'ingingo 15 irimo kugaragaza ibyifuzo byayo byo gukomeza ibyo yananiwe kugeraho mu ntambara. Garibafu rero anavuga ko ingabo za Iran ngo zitegereje abasirikare ba Amerika ngo binjire ku butaka kugira ngo n'ubundi zibacaneho umuriro ukomeye cyane. Ku ngingo yo kumanika amaboko rero Iran ikemeza ko itsinzwe. Garibafu yavuze muri rurimi rw'icyarabu ko ubutumwa bwa Iran ngo busobanutse cyane kuba ngo ari uko itazemera agasuzuguro habe na rimwe. Mbere rero amakuru amwe ataremejwe yumvikanishije ko ubutegetsi bwa perezida wa Amerika Donald Trump bwatekerezaga Garibafu nk'ushobora n'ubundi kuba umufatanyabikorwa wa Amerika ndetse akaba ashobora no kuba umutegetsi wa Iran mu gihe kiri imbere. Uyu Garibafu yavuze ayo magambo nyuma y'uko Amerika itangaje ko abasirikare bayo hafi 3500 hafi 3500 bamaze kugera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ndetse we ku munsi wo kwa gatandatu ejo bundi ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwavuze ko ubwato bw'intambara bwikorera indege z'intambara bwitwa USS Tripoli nabwo bwamaze kugera muri ako karere. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika ni Pentagon birimo kwitegura ibikorwa bya gisirikare cyangwa se operasiyo zikomeye cyane byo ku butaka by'umwihariko muri Iran bigomba kuzamara ibyumweru nubwo bidasobanutse niba perezida Donald Trump azabiha uruhushya nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika. Ku munsi wo kwa gatatu w'icyumweru gishize Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yitwa Marco Rubio yavuze ko Amerika ishobora kugera ku ntego zayo muri Iran nta ngabo zimwe zo ku butaka ziriwe zijya ku rugamba. Hagati aho rero ibitero byo mu kirere birakomeje mu burasirazuba bwo hagati. Israel ikavuga ko yamaze kurasa ku bigo by'agateganyo biyoborerwamo urugamba byo mu murwa mukuru Tehran wa Iran. Ibikorwa remezo binini cyane byo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu birimo kugabwaho ibitero biremereye cyane. Kompanyi yo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se United Arab Emirates itunganya uranium yitwa Emirates Global Aluminium ivuga ko uruganda rwayo rw'ingenzi rwamaze kwangirika bikomeye cyane bitewe n'ibitero bya Iran. Ku munsi wo kwa gatandatu muri weekend ishize inyeshyamba z'abahuti zo muri Yemen nabwo zagabye ibitero bikomeye cyane bya misile byerekezaga kuri Israel. Uwo mutwe ufashwa na Iran birumvikana ukavuga ko hazabaho n'ubundi ibindi bitero mu minsi iri imbere kugeza igihe umwanzi w'umugizi wa nabi ahagarikiye ibitero by'ubushotoranyi biri kuba kuri ubu ngubu. Nguko nibyo nakubwira wiyumviye ibya 82nd Airborne Division ingabo za Amerika zamaze koherezwa mu burasirazuba bwo hagati ziteguye urugamba rwo ku butaka. Ni mu gihe Iran ivuga ko yiteguye kubakiriza umuriro w'amazuko. Nuko nsoje wakoze cyane gukunda ibiganiro byacu twitwa HOBE News n'ibindi byose uzabyumvira hano. Jackson Semahoro niko nitwa.